na wakati barabara contractor anakuja anatengeneza kama anawekelea lami kama ndabu chapati, atengenezangi kwa ile mililita inafaa kuwekwa kwa lami. Unapata nazo drainage asitengenezwi poa, asitolewi takataka kila wakati. Ndio unapata barabara inaharibika after 1 year sababu ya kutengeneza barabara, na wale wanatengeneza ndio inakuwa haiwezi dumu kwa muda mrefu. Na hii barabara ilikuwa mbaya sana, na saa hii tunashukuru, matope itaisha, vumbi itaisha na tutaendelea na maisha. Mimi nimeteseka sana, siwezi toa mzigo yangu huko nilete pande hii sababu barabara ipitiki. Mtu akikojeka hawezi toka huko apitie pande hii, mahospitali zimejaa pande hiyo, hawezi ingia ndani sababu ya barabara. Sasa tunaomba venye barabara itengenezwe barabara inaweza dumu because it's our taxes, na hizo taxes zetu zinatuumiza sana.